Bulan dua vata mai verto na savunin dele la mai o arto mai tala no tiko ani weekenda na kavivina kani moni tenda ndai ni karusanga vulu kaono ni singa ni vulu tune me waka wa wakarita ka tiko ni akira na mai vital no tiko ani ke Mrs. Titilia na tini na kavini koa na ndona ulutanga ka kiro kila ni na vunga vikimuni o ni rawa ni na wakila tali tiko ngana vika kiro na mai dhura ka tiko ani na kavini koa na soli waka sama tali tung beka kena sobe kimuni ya. Bula vinaka Mrs. Naitini. Iya, ni bula vinaka una. Ni taka ni bula vinaka tiko ni dua na moni madha vinaka vikimuni na moni madha ngo. Iya, dona madha vinaka da may sota ba ngoni toki ka tamaro takatiko ni da rida sono ngoni toki sa may tosa vinaka na nonra vingkara vina puno libu Amerika. Dina sar. Beba kongeti saranga vakali weekenda. Okila ni so mbeka rasember ni kile kiomunira sember raseng mbeka ni sema mai na madha sawati na bukunranga ukire moni na vakamadala tiki kiomuni talamandanga akina. Nakvali una ni bula vinaka na itoka ni ngoni toki ni warang tik may na sini vinaka ni kuwa. Mena puno da pangau ni tiko kina, vikim ni tiko na viase Amerika, vikim ni na tiko may biti, menon sa puno apakatalaki na vikim ni na tiko may na viase burubura. O yung nga na evango titili na itini, o sabay tiko Amerika tin kabito na yung baki, o nga ni nasangalaw may lakiamba may law, o wasui garani may ngao lo may biti, o wakawati ikantaw, may lambualo ano kantaw. Lima tiko na luwiki raw au sa may baka mukubuli talanga kikito sa tuken nito matabubalang go. Wala hindi tuken na luwiki raw sa tuken ng Amerika. Benaka bakalebu Mrs. Titilia na itino ya kero vital no tiko ani nando na ulutanga ka kero kila di kubuti kenda kedi tiko na ulutanga ngoe ya kongone kero sureti kemnikina bekemni na sema tiko mai na kavini kuwa ke wakau ni wakongeti mo ni wase talanga mai na veka o ni vio wase mai me baleta na ulutanga kero na vital no tiko ni kinongo ninge volanga mai ra ni tonge vital no tiko kena se tiko beka no muni vakatataro beka ve Mrs. Naitini me vakani samai dona ngona balawir to samai wakai tiko kina wakamata bubale ena vano levongo Amerika tini ka vitu na yambaki esa dona ngona balawu tiko no kuanir to samai saromai wakamakumboni werna ngoni saromai sudu i Amerika rasakai Amerika tu rangoni ngoni viti rasakai Amerika tu nongu tuko ngani go wakasama taksara Mrs. Naitini na nongu itini o kwa yamba isudu talanga Amerika gosa bakiro sanga bulu karua wakasamta ngombeka indona ka esenga mbeka nindando wakasama taka baleta ni sudo ko Amerika lako senge bula walu sa kito listali viti o tia sa mbaki tini kalima sangeli listali mai ya sa listali mingo ndona kana vimba kiro mida kawa tu waka viti nani na nona waka dhunru tu na ngone ngo na nona senga tu ni talita kana nona sa lako Amerika na dhavo kuti kwa mikina na numira waka lebu na nona ilala mai viti na dona waka dhunru senga ni rawa ni tukuna rawa na lebu ni nona rarawa tu na ngone ngo na nona dhunru tu ya go samai ambaki ro sanga bulu karongo sa tengo vida na ambaki na nona samai tiko Amerika sangi reda ni wakame sangai ruru mai na dhunru sa tosebina kana daka yendo na ngone ana vida na bula sawa tiki ro vital no ngai tuko no koya ni oyo sono ngona ondo senga tu ni kila utu ibe tono koya I feel lost most of the time baleta ni o kila ni usenga ni kiviti au senga talanga ni ke Amerika dina nga ni wasudi Amerika e waka vure waka sama sara waka libu we yau me adhoba te kumai nangonongo Mrs. Naitini au se senga tunga ni kila na dhava me utuko na wana ngonengo me waka dita ki koe kina se dhava mbeka na nomuni rai na tikino ya Oi vinaka una kila na ulutanga vinaka ngori me dravita no taka ni sela kumai o nomonele at least tiko may biti no loni nila kami kaya sambag kibitan beka una kay lista lamay Tinkalima sambag tinkalima iyo kero ray na nanduin ni no to yung may kero to nangone na niralak talmay na po relevo
dot sendo tental na burubura abe kero na lobi kirao nero lak meke endua sanga may take weekend na buli na high school form 3 yo kwe ngasiwa sala kamay sala ka straight into college sawa utia mo kwe na buli at high school in Fiji o kwe ngasi eva kai totolo na just o kwe ngone embi buli tunga may kana kalasiwalu kero satu ko nga me dom na term na buli ni Maris he went to Maris high school buli naman nga melak roy Maris gelak may yun ano gelak may ke at that age he couldn't fit in kero gay kito ko Mill Valley kero gay biti ko i Tamalpais High ikya that's quite clear na kilana ko nung marin kanti ando na kurbuli ena bia wataki di tumbeka QBS baya yon la ko ikya sa kilanga na buno na toskina no mo takadakelo there's a lot of just like QBS and ACS those St. Joseph's elite so yeah this kid na kero he was lost kero sangay retal nang sangay lak meke na makumbuy kirao merto salak meke o questa kalasi tolu ti kumay grade third grade ito tolo sarno na 15 ena por kuru sinikilana duindui lakomay ngonong ko na bakingo ko mesala sangay lak na mesala ko college non kay lakmaya lim na karasin kilanyir sengone so he fit in well in the community rabi maluib na kar ngoni bula rabi matanggali ngoni talmena besay burbure so different ethnic groups koya ko sangay baka buliti na libro ng dolak mengo sa tutuntir club na kamengela mayo lube mesa straight into college te melak may elementary melak ting mena primary school dina patinira sang ni kelana duindio kona lubengo go Elijah nakele Elijah tiko game form 3 ngai 2000 valley sindo ngoni witikya and accent was different so this kid was lost kero sanga kero lakberto na counselors arto tukuni ngoni binaka kla dagay kila kito na kurul ngoni buli boyani ona kila una bikiron gas ni buli kero dagay sinin donu to no mitaw ni bitalo no sinkala tum dagay na robos babalang you know they'll joke about you dina kwa lingo gendo tento na accent gay sang na friend tangay he isang sarani buli sangay dona matabu balar to ko bala kito Mill Valley arto al kamay as ministers of the church so they came from Europe Karo sangge do friend ko sa toraya claro to immigrants talang amay to Cabo claro na kelay toka ya dabo sarnga sangge kiro ko ameli buli santoro sambat ni to kya sonongone arto abut patang may Holy Trinity he went to Holy Trinity Primary sangale day yo uno dang na ko wesiango balatang ona na puno enda susumay kinay dina nanona sangay lakaya sa limbaki ruot ko na to kay Santa Rosa sangay baka buli sabi na ko na punong ko America mtay California sangay kilaw ko na status ni Tamalpais High School ng Marin County yeah mama just stayed there awang gabi ko still ono ko kero sang ni kilana ka kero ta kabatiko we had put him in that school on the advice in doang averto na matapo pala wa bengarabikina puli artos na kay tukunan round donom ro valley Mill Valley na lubi mo raw me bulike so that was the advice I got but it was too bad for our son he could esin raw ni that na culture shock that's the he couldn't fit in no friends quite ay raw na buli Santa Rosa sangay kinda mayongone samber kito sato ke yamba nga sona ka challenging back challenges Erna luvender na fistaka o reda ngono bene makumbukiram sa lakmayani sengone primary rongay we made sure that naroon tumutumele unon rongo na bir ngone merabi bu kita katapatan na may na bingarabir ngon kero reda ngone ngoy fitin binaksar nga into the community etos binakana na bulye kala kon bakana kamer na kilay so tumutum samge lakutik mengo nirvalubin lalay natakataka na hours of work kenda kila limu ngona the 24 o hours limu ngona ya limu tumutubi vale au advice te keronga na lubengungo korto tipo sentoros metiko no muni lawa se yo
So your circle of friends moni tuto patetiko moni balu bina like keve. Baleta moni na ron bibu kita ka chiko na nonra marro itiko na lubi moni koi muli. And that was what they were doing, So they had a pool of friends together. Kemo kai dongo da ka toko mena ngani we no gudota, Ito ikia ando vertu ela ko le pick up mera koti men ko mena ngani me kurni buli su kana buli. E bibu ke bakalibu na nonra mai tumbi ke non tangwani. We need our network of our own community, but na we kele tovo we kele vosa, Vaya, dan lebih itu tok baka ngan untuk tak may biti. Erna neye, erna kumbu, erna nalila, erna bibur tak na norang karabi ng one. Iya, kenda rani mitam mana tigo ikia. Ike, ena pinaka ng rotoso. Kaya baka na rin na kau nang ko may bikem kenda liumay. Erna ngone ko saratos lagi cembali kira kalengo. Baka kaya sa nakasarati ko na erna dangwan sarang gay tumudan chumingo Amerika. Palit na zabo kenda nang kasi enta sabu limay. The experience that we've had on how to live as an immigrant in this great country, kenda sa kilana kan menda takawa, marani tumbatak maron luvenda, marani rawak pavi na katalangan or salok kinay high school marlak sa rin na college takataka. Ampeng andor ko biwasya unam na may tawya uti Amerika. Totoka bako tivina ko bakalevu vikim ni nagaisya matiko mai kila ni lewu sa green card tiko mengo sa green card mai sando lako sartinga mai bakamatu bale ya dia na vinaka ni kila totoka na nono mai bewa sitingo Mrs. Naitini ni tiko kede na wakatangin ni na mbaki nimbula wasia tiko maya ko na luben rau ngole mai sala ko sare na college sa na university we kanda mai biti anda kila tunga na university utia sangi tiko talio ko elak mai na high school ngai tiko rto na makumbun rau erto lak mai na elementary school sa na primary school da kila mai biti na primary school Kaya bakando sa ngole mai na vakasam ngai la kumengo pia Mrs. Naitini vikim do na sa ngole mai karti ko na ngone na mbaki nimbuloya mona kilati ko mona vakaruta ki ko tiko ni ko la ko mai na high school na mai borobora na no mundrau tos baleta senga walenga ni kornibuli da vakasama tak da kila ke ditu na ya telenga na mbaki nimbula o i ko mandanga vakatiki ko sengi obia kila lebuna ka se vakamindo talena puberty o sengi obia kila iko tiko mandanga vakatikiko bonge o lako mai onge mi biutale nandona bonua bo kornibuli bo senga walenga ni bonua bo a new school, a new culture, new country tamani visau ko ya roni kaikina ni ya ndona kamoni sana vaka rote ki community ko mekene ko ngaya sana toranga na masu me rauni na tosebena kitiko kina nda maybe maliwe bena kitikine vale au ngaido vaka samata ko ko nandua ngango ngaido ridi rana itumbu ravita rabina ngone se ravida toka ngone au sangendo bangu kimdo radaka batu vaka davai beletani ke na vuli mantanga ngai na rakim bata mengi vito na kaloko sar kautok na ngone lalai mereli vuli na bata asando vagango era kabatu vada boira na tumbu ka vida tu na luvenra yendona tikina vinaka kotomaya Mrs. Naitini weekenda na Wekemani na ngole mai ni senge wakalubeni lalai tiko na kiana mbimbi moni mai tiko ni reidhaiso na nomoni tokani toto wata talitinga na itu wakimbaka nimbula na wakatangin nimbula na mbaki nimbula era tiko kina merau ni na bibu kita kitiko na nonra tumbir na ngone nonra garai mantanga na ngone benda kila kititu na lako me merika na dhaka sa tutu ya ndua sar me reidha ndua na matabu bale me dhaka ndua virau ni tumbu merau ni tose bina kitikina mbula rangarabi tikina na ngone sa liabunga na vanua lebuna ngona lebuna matu vale sana ngandrebe meru dhaka roro ni tumbu ya do talangana kaya da o sa vakandina dina taka vakalebu ni oira na tumbu karsa laknga mai rasa dhaka tu na livine dona kanga osa do kai tunga Mrs. Naitini ke vakai ko lako mai vakabe watini se tongole mai ngone kuana livin o kila ni duitu no dandu ngalala ya ke bakanda na nanu matiko na bulni matu vale kambi mi me kuana livin baleta lebuto na dhaka se dam beka no munira na tikinea pinaka vale bona dona tikina pinaka gore
non tarai ti kona itau ke kena ngoni bindalak mai oi bina kana libine usi bito sa tunga so naka do bataka non tarai iyo ni to sangai ti kona kai vanti ke wang malo ebe kenda tava kawati sen tava matubu vale sangan ni binaka matamatai nanungu absence tumtanga me vale sa senga nangoni matubu vale ebe yung matanga nanungu libin tukina ondolak may vale baka mga ito kunya ni yung moto kamana ni vale baka usahan bese buturito baka buturita ka balate ni sa tik may bala ka sabi garab tu ngay kya kita ngona kina yang ngona sona wali ni ka menda baka samta ka menda kunya ka va baleta istora lenga ta kana non traveling na visinga okay ndanga revika kala we need to set our priorities right ono no mo mendo do list talamanda na tambe kan dai na kinon tambi ono me kin mendal me ki goals dina iyo endalak sartunga may majority of us that are here endalak sarna may balata na matabu vale kesa ndanga may vera capital ko 24 ngay koti ko tani may bino matabu vale men sati ko tarun ken sarakin ebina kavaki menda kavana kavaka ko 8 hourly 8 hourly or 12 hourly minus 24 hours Kaya baka sa rediti ko na trend where na kay Amerika oir na tori ken chunga no ni bit no ken nga kay bit darin ta 24 hours me the starting we am rawa we are absent from our families and there's a lot of family breakups oir na ngone talnga ran bitunga they get into a lot of social ills me the starting we am rawa ken karua Claro, eu não una mo wasia o sa wasia ti ko lever na bebo kani kero anga siguli mai biti lever na ngone ko kero wa buli vir mai biti korla ko mingo te oir no tumbu kem vikla oir na ngone rangai mata mo bal lo mingo oir samta sarana kan ko satun saranga vir ngai tunga mer sarla ko sa kerir saranga ko ni ko saranga vir reida ikola ko mingo mai mai to yawe ola ka may balata na nung matabubala. Keriko, kako man din yung ola ka may namali may dakasongo chugike. Kung yung dakasongo, o sando ko sa kamon dalawar na kambo. You stay and look after your family with your wife and your children. You build up your assets. If you have to send money, please send it to your parents. Asara na ibo kasalo sa tuto ko ni Bir. Baleta, nabi kanta may lako duro mauno ko nagkilay. Nabi onga esada katunggo nabi madao da sakila ti kona onga ke dela domingo lako kinai lavo so okay da menta sati ko ngal moto ta kana bonno enda bang tak chikin ndang ono non de yao baleta na me kakunyali mai weekend na inaki non tambi ko no mai which is our family babonga kendo tintali na kini ndo ngale mekina dina pambanga ko kai ti ko onga do ba ka revir na vo ni oira mantana takatakatingo ikera takatakin na grocery store lakin risa wele lusar menikin disa on the caregiving when you look at the hourly rates dina we get more pay so kan man bale na nonda bulida na nonda bintano de lavo what can nonda bono da mga takina menta sa almo tota if you're spending too much money on recreation and other functions, we really better rethink. I am back na kano nonda tuwa kaya na bising me belato ng mata bubale. Dina. Anda na ka ubya ka una dasa enda iko sandin date ko ike. Basta na ready ko eso na kaya enda sa may dakabati ko. Kautali na nonda ngaw na may birto na nonda mata bubale. Dina. Kung mga nakaw na wasya, I would may wasya ba kay labo baka fika. Yun ang kasi nibuli fika Kaya taka na mo hourly work mo 24 hours. Kama da kaya kay kunibi ko tulan ron $1 kimi sound na sing. Mole live ne. Mas wasya baka 24 hours. Ibig ba na kimi so ya nang dona wa what? Yan na bitin tinga ng $1. Iyo. Tinba ka ng $1. Iyo o tiya ang kaya taka kaya ka ulit taka nga hourly. Meron sang vulka 5 rosang bulu ke ros vulka 5 kama de moda kata kinawan dan singa so you're getting $250 like less hours of work more money dina todo
amba sandu manda sa te murai vai ke kai levo kai tiko ni sau levo na lei living o taka manda baka fika ngokila Wakayaua, bintu binta wakayaua. iya wakayaua ona kai reta na no lei songo tu Lusi tu no munga une kia. lusto na mga kia siang na mga matapo vale berto no luwe mo ya ko amba sa te ku wakasam vai ke na ngoni bitin ta tiko Vinaka. Kiro be wasi tiko baleta ni sa leo e rangoli tiko mai ngo sara mai tiko baka matu vale leo be kim ni na senge se tiko mai video ni senge rawata tiko be ngo na nomini green card ni sa baka ro tiko mani ngole mai kiro ni taka ni rauni na soli baka sama tiko Waka wure waka sama tiko na nomini na ngole mai moni mai tau yavu na wono levo ngo Amerika na ngole tiko mai waka matu vale ya dua ya utali taka na nona mai bintu vinda toko ya na nonda ya ua ke nei sau waka ya ua ayondo wasar tonga na nungu waka sama niu leilivin au sa sianga ni we leilivin baletongo nea niu dhaka taka mai sianga utamani lusi Ero ni tiko I vale, ke na we ka oro ni dhakawa tu I vale, ia dua tale na ka, ia ke waka menda tiko waka matu vale, ke waka ndongole mai waka matu vale, ia ke waka o ngole tondua mai, by all means, le live in. Yes, yeah, yeah. Ke waka tiko tondua, ia, puna ka mo live in, lele na mo cost of living, kaki. Iya, no vela kaki, iya. So, puna ka santo sule sarang menda tukina, o sa apa vel tunga kina ya sa free rent and all that. That is good, Tina tudo ko ai ke wakaula ko tondu mai ia do tale na ulutanga ki rono via taratelga na kavinikua na nonda la ko tondu mai baleta ki ro via se tingo o Mrs. Naitini tongole mai wakamatu vale o ia o angole tondu mai na nongo ngole tondu mai ana dona ngona balau na nongo mai valu singo na tu ke na nongo mai vele da ki tu Kila baleta ni da sakila ke de senga ni rawa mo mbiuta no mo matu vale mo nge ngole mai mo mai daka taka tiko ani na bul ni matu vale ia o te anga I senga ni toto wata tiko na ve tala noa se na ve ndina timbakaro ni kai o kila ni wungo ve ke ni ni sana torve na tiko na kausanga tiko mi wase tiko ni go ia ndona ngona balau ia na nonda mai sanga tu me da waka tau doka takamandanga na nonda mbula waka te kenda na mbula ni ngalili e senga ni karau koia dona lenga levu ia ndonga na kau betuko na go endua ka lako tondua mai sa mai walaka ni ambaki rosanga bolu na nongo mai tiko bolingo au sange mai rei mo rei bukitale me o rei bukitale ke wakai tu e sona na dhavan bea ka roni ua viso taka andona ka roni kai ke Mrs. Naitini au senga ni una biuta na nongo matavu vale dona kaya au na sasanga taka me kito lako wata kethe mai waka matavu vale baleta na ronikai na ngaunai na ngauna ninda sa lako mai wunga wikenda watingo na wakasama ninda lako tundua mai ke wakanga usana wako I labo tiko I viti artoli mbula tiko na ngone na I labo wako te tiko ya sa talabo sartunga ya iyo endina na done sana au via tuko na tale ndua ka sa me mungi reibuki ke wakara ni o viso take sona ka au na roni kaya ni na labo wakota cannot make up for the time that I was away from the kids baleta e na turam beka na vida vata na mbaki se na nongu mbula todo kana nongu sasanga taka tiko mi botana na ngona ya mi botani ani na nongu be maliwa bat kerto na ngone ya ngana kau ve wasia dam beka no ni rai Mrs. Naitini vena kau na mo sulia no ngona me da vitana taka na ulutango le weekend na itoke kla like okay sona nonda issues wango se na kandala ko rumtiko Apa kaindo rendre weekend menda wasia baleta ni danu no matiko o sini kala ortongo na kaula ko matiko okay mona lista le manda weekend to ngoni bite ke ngoni toke dono weekend na ngoni biti iliu o iranga na turanga erdombi wono na le taka that was the trend era daw lako ke kara sini soko tiko iwai era lako na matei walu era embiti kuma era tona biti na ni vale era lako o tatale taka yeah
And sa Lauren may saban it has been proven through research niyo irango and do kabor wali un ramatubali because there is an absentee father that's the word mo na term mo wang taka yo sandare de mayana kaya sando yago pakam bimbo irna seamen so seafarers o patike irna lakona suti military so there's a lot of marriage family breakups because there's an absentee alichiko tamaningone yo gaila ko may donongo nang gaya may na late mid 90s back okay na marama sa tiga bulak to the tos gosto na bibista uno tuguntugan ko mo nang gebak samtaka it's happening in Fiji saya may nabibuno lilib sangaya da nibiti ko tikenda tiko ano nazaka-zaka nazaka-zaka nabangar zaka-zaka dala ko may na 90s okay na marama da sa tos o narani kilaw no donongo na o irna nasi dina na sir sa tigu tos dina darai di ralakoy palau ralakoy be Guam o tinga sobir sa tos may luke sa tos may luke o kenda irna nice korselium may sanga ipo kan data kan weekend na kenavo eta tak tu maten tu sa bitaman lako may merikang na tak tike kena kilati ka sobir na nice sareda ke Dubai ki mono ya non reliving garabi sa tiku lako tinatin sambi tu kay no tama kirna ngoni the same thing happens mabonga kina matabubale kasuranga kina matabubale yo okay da tona sala ko may Amerika to sala ko mandamay di kaya ka sala ko don mandamay una o sayaw may distance from your no may bira matabubale o sanga may living talituike makasam takto ay ko sa from one isolation and to another yo elele na kaya ko nakila ni ko songo chung na no within the vicinity of your workplace kaya o mandang ang dokila nangono matay ni ngono mo pitamay kin nung livin mo sangga meta ka na awli aw birtak sa usang talangay well living you read ni livin na ka I missed out on a lot of things kaya beka uno ko sa evango klana na nondan bium may doon dua o kaya ko may mes expected because these are the challenges that you're going to face and dua na loneliness kena karu you come back sana may tikmo bangar na no new crowd of friends to hang out with gaili back na no irango sanga ni na crowd ko do tikmo tikira dina iyo kaya ka sanga ni otamata ko kombeka otamata si watirara o sana lu ako tinga ona pang murir tunga dina and you know we are human beings you can't be isolated we need people around we us need each other we need each other you cannot nobody can no man is an island kando tukunya you need people o nangonang gaila kami kinokwarto na lubeng ko kwarto lakas kumya na makumbukiro sa ngami elementary ke at kami na wangar takatangona na pinakatan na dakilana iso may bite tuira sinibiro rawe kita sa wangaran to no menta rani tengu ba kinan minta pinakata minta papali bunaka na pinakata minta bitir na lubeng na kurul bunaka sa kami na lubeng go ele ko to belak tima me salak ngay no tamikito ang ito na bi ko sen o sa main bulike o sa sarap ng bulimerik o tunbi ko sen do la ko kede mai senda uti ko kede ni biti to avoid this na separation sangay bunakar to sangay takirto gay ngonar to la ko mekin sar to la kede may pamatubal o klaw na kwambanga na kaya ono biwaste tiko sin kila iko na kay kulot ruma kango to ne tiko expect challenges o la kon tondo mai so la may baka matubale expect ta na challenges dina enta biya kaya mo o kenarito okay etulungan na bunwa enta pa kan date kenda tiko kinay na no matubale na bunwa na irno mo law pakataka your colleagues old scholars so kenda takata mai kenda katul na luto ngoni biti ke na rede na dono luto connected kina ena bono itulong ko kausa mai rede ndo ko ngolak na dono luto nang usa adam dono ngono rede siang sanda ding takabin na kasaranga na bono mi tokina dina todo ko nakango na rin to ko nango sanongo na do mamengo ko tir nang merle luto sa to ne besang Gorian ko baka nanalido ng gosang. Ko tir nang ngani na puno bakuli wir na kain dono. What is right?
If you take them to church, you make sure you take them to a church where they'll be taught the right thing. And these children, me as a teacher, erna elebu sarna kara buli the maina no actions. You can be saying this, but you're doing something else. They'll see, no, he's saying this, but he's doing something else. Koe ai saru imbimbi ngona kina weekenda na wakaluven, weekenda na kongoni chukumai. Moti ko wakalebot kirna luven non ratumbo da kichukumai. Kala medho banjir sala college sana kaya nakamenta release te kira. Dina todo. Abimbi ni de chukuna puno levungo. They can have access to anything through the media, their gadgets and all that. But we need to monitor them. They're still kids. They're not adults. Yang ana tona kauna biwasian nunggu bulam nunggu taka may bangas ni bulan no tumbo da ken donongon What ken non na bimbi ni tiko ken dre tumbo sa wira na grandparents or na tumbon ra tukanra and non maroti ngon ko from 0 to 12 what 0 to 12 years ya na ngon na bimbi na ken budi ni tiko non bulan donongon kanta nga una kauna stage ko na may bule mo no libungo you've done it, you've survived. Survival of the fittest. And coming as a coming single to this country, people learn from it. I was said but then the sin kata, where nagay muritik mingo, merna setarutan nganan rendre kwenta setawa gayla ko may sarkela tong na kamera da kabo iyo kambanga uno ba nakatak na bikandor go si chukino vinaka ni soerndo tarmai o sando kasaranga asenga do lako ke mai baka matu vale senro lako mai baka bewatini ke baka asenga kuanga ia ke baka mo na lako ve lako tondo mai baka ngani baka rita ke ngore mo na kilati ko ni rawa ni na mayada na lenga senga ni tukuni ni na yada sarna lenga balata ni okenda don duindu ke tu but just know that there is possibility high probability ni na yada na lenga gaindo talaga na ndo naka rendre Mrs. 19 ni do sametiko o nangona rusa lako mekina nungunga nele liu mai ko engase liu mai ko engase ko ngei lako mo ko sa bakitin kadiwa yendo na kana nungu maruta kanisa lako mai kiro samai vito mani vataboli kina nungunga nele wa yendo na ka ngai kurbu itako yau na ni ngole lako tu mai ngone ngo ke na o koe na nona wakanana no koe se nanu mi autunga na oia o se nai na ya sa o titiko ya e vitu na mbaki kirunga mai tiko watatale so this is mom na 7 years ago o koe se nanu mai tunga ya koe gai lako mai ya ni sa mbaki tinika dio mai ge wakasamataka ya sa ndua tani na mbaki nimbula sa tiko me kina ya en dua tani talenga na nona expectations o koe ya Dona kandrendre ya kironge mai lako duru mamantanga wakawiti nani na nona sange mai tukunu toko me wakale o iau tu you're not the mom I remember sa vatu mea iko sinindo vango iko sinindo dakavango na dawa iko sa dakavu tukinango enduende na nakamo simosia Vitalia me wakale o ikenda mai natani ke wakame wakale o iko na luvemu se na watimu santo tentale na wakatangendengende ni rarawa enda na lako duruma ko nga ya sa lako sa tosa tiko na mbula ko oroni tuko na ngai kia Mrs. 19 na kai waka binakataka bukia waka lewu na nungu mai waka binakataka na nungu be maliwai ke rauno nungu ngwane lewa nduindui na yambaki ni mbula rongo ale mikina ko nga ya na lotu sa senga na nungu se lako se tu mai na vida na mbaki na nungu mai tu boli tu na ngono rosa ya mekina na ngone kanga sala ngame nungu bakasama I have to be right with God yanga na ngoni sale rauni na binaka kina na nungu be maliwai bat kira na rona lubengo dina ngani sitik ngame viti na nungu ngon tangane ya wakanuni tu ni nando na singa keto sana mai bula wateke ko nga ya ki ro be wasi tukani na veo kaningo baleta ni okela ni tale wakalevu Mrs. 19 lako mai wateke to no no matu bale to le vida na ngone tikani ndo tale na ngone serole ro tukani viti arolok nga merua arto tikani viti tolu sawoti o ya matem da ke rolok nga mai liu babe otini
Kero langa mai liu sa o te rona mbaki. Yo non ro langa mai au na. O bokalonga tani na visa tokoviao. A tokoviao rona matagali visa sondo watarongo to kasi rawa sa minu lako tiko lako lismai ondo bulono nga lako viti listal mai ondo bang takto nga rono visa I had a B1 and B2 visa so it was an advantage for me ondo bulono nga lako viti reto no vengo listal mai au vato kaya ato nangono rona mbaki o tia sanga me tokai keu sanga me da kavanero pepa sa roya ro sanga lako morono ruono ngoni Rose under 18 Tao ti tale vito tale mbaki sa tongela mai o kwengaste taro ti menangone sanga me sudi ke kene katon yer to talar to samba ki tini ti tale kerto ya ba erto la ko tini sini ki to la mat ke mer to la to mai na dindi no ngor to la mekina ya ebuke ke raw na tumbu ni kero sa tok kero sa la ko duru mai leuna ka kero reida merangela ko mai sa rabakasal texanga this is what you do wabo tani dotal ngana kai bu ke kim roba kalebu nin ro la ko bata mai ba ko veo tini gor saranga ona kero mai bata ba Ni taka ni na soli wakasa matiko na ni rolo tanga ni vital noa na kawini kua ke la ni duindui saratuna ka enda lako duruma ia endona ka enda roni wakawini vinaka kina ni enda lako duruma mena ka ke wakai rani enda lama soli da alo sabu me enda wasia tiko na vika enda lako duruma baleta ni na rani na bukia tali 2 tali na mbula sin 2 tali na mbula ni matubu bale ya na vuna kiro mai vital noa tiko ni kina na kawini kua baleta ni vati ngone aninta sakila tiko sa levu na matabu bale senga walenga ni rangwale tiko mai Amerika na green card ko irma tanga na matabu bale vitala ni rangwale o irana tina se irana tama i Australia, New Zealand na vuku ngona ngani takataka vuku ni bangarambula dia ko ngaya wakana tiki na wasia o Mrs. Naitini senge teko wuna nei rovital no na dhava na vuna levu iko o mbiu mai kina mongole mai ndo tal na kau wakasamataka na nonda mai focus men dei te ngana no murai toturi matuti nga kena no muituba baleta ke wakai senga ninda toturi matuti ko rau saranga ninda no mai kuitaki wakambimbi ninda lako mai na vura levu bango Amerika Australia New Zealand o ge wakasamataka Mrs. 19 na ngono singi ado mekina kela au se that's almost 20 years ago se ado mai se ndota ni tu na tu wakini rai na wakatangente ni bula ge wakame mai kami da tu na bula ni lasa na ngonea baleta ni senga ni ndua ridi kanda tiko mai me wakale wai kanda tiko mai yo kami da yo rau saranga ni nda mai kuitaki rau ni nda mai wakadalai tu kamai wakatani taki na nonda rai ren ni nda rai da tiko na nonda tuva nda sa tuwana mai na ngone te senga biu mai kina ndo talambeka na kani vewa sia Mrs. 19 o kila ni ramba levu na ulu tanga ngoro ni gai tomani tale na matha ka tu mai pinaka wakalevu una ko ngana ko tukuna una be tukuna tale be kenda na ngoni viti ko tukuna tolu na kai bakante teki kenda na ngoni viti na bonu ananda matabu wale ke sanga kirn luwe menda kila na tiko sona weka Bendo siama toka na matentu wiliki no nanda toka ni wakabuli watkai dakadaka ena tiko ki ai so na nomi toka ni ko enro da mbeka kla to bat mbeka na nomro top ni bana na na nomro interest kla menta connect ko watkai rango sanga tiko men na lotu esanga ni tono ngoni biti esanga ni kila na lotu ya kwa ngaya na kauna bet kunto me da kakko ni mengulo da na lotu in salak me da no lim ko Amerika ke kai senga na batana lutu ngai vandi tekenda to no da values ndena wat ke na bekanda na bosa to weekend o matanga u na motine nga o gelak me ke o na ta na kango bola kar to ke ya do tun sar ngabi na no sulu go au sando ngei to me ani do na ka da ka ya sa kikinga na dalinga muna postek mai werna we kar to go so we continue to align ourselves nirti kungon o iraya na wekanda yana vanu na matentu nda toka ni wakavuli wakataka wata ke na lutu menda kuni mele na lutu ko nonde bakande dena todo stonga nonde bakande kombanga na ka uno na biwasia bike
weekenda o irna ngai lako mo tiko mai kia baka senga ni rese ker sampe biang ule tam tiko na lot mara ta ko ker kuni ngula ta na ba uli mai ve ta ke na singa tambo e nda loto irna loto kabito era loto nske baro e menta toma tiko Dena. ko ngai aon Tēnā tōdoko, sa tiko ia, obio songo te talenga me dhawa ki ni robi tal noa na kawinikua. Ndona ka bimbi talenga ni nda sangole mai na vanua lebu wango, e bimbi talenga me dame kila na vika member le tira na kaimerika. Dame kila pick on the good things, Leu sarna kai roni nda bulida, roni nda wakawina katakina no ndambula, wakamatu wale no ndambula mandanga wakatiki kianda, menga i tora da kikina nambula. Mai dhawa tali tiko na ni rubi tal noa na kawi vinaka ni kua ninge nana ma ki tali tiko mai wambuta na moni te tali mbeka mai ngo, na mai ndua tali tiko ni kina na nero ulutanga, ke wakai tiko e sona ka, ni vea wasia mai, me raoni mai vi tal noa taki, ninge vola ngā mai na nanda tō watongo, se raoni o ni mbito tali ngā mai na nom ni ulutanga, vi Mrs. Naitini, Titilia Naitini, na Messenger, una wuni nda kua, se ni vola ngā mai na radio mbulando wata. Vinaka wakalebu Mrs. Naitini, kalau ngata tiko na madhaongo, nui taka ni nandua na madhao vinaka ni Garavitavi. Vinaka o, mai tamanda. Wate.